kurva, dúfam, že mi to len nebude sekať. Takže čus, máme tu Endurance, zápas s Endurance. Pekne. Palo, fekete to tak dorado. Však to je noha. Máme tu úplne zápas roka. Oné Red Mines proti Sub9, či ak sa volajú. Aha. Ale Lexis Kto má je na ten? Prime. Kto to je ten Frances? Kto? To je Frances? tento Spooky? Počkaj. Hej, to je Spooky. Je to Spooky, bol správ. No. Koho typuješ, Rado? Podľa mňa to vyhrajú Sub9. Tak ty bych měli prevalcovať, tak nic. Ale nehraje ich main, tak neviem. Tak aký majú mena? No, Sexer... X-Rose, Mravec, Sexer, Pukenzo, Blaser, Vader, Eiko Dovi Ecstasy. a Jundio. Dovi. Kde tu je Eiko? Však tu není Ten tam Eiko. není právě. Ten hraje v mainu a ten tam není. Však Dovi je tu? Však Dovi je ten James Zejra. No však tu celý čas hovorím. No. A Ecstasy tu není ani. Chceš mi to padlo. Kámo, Marlenka má pekné kombo. Dobre, štartujem. Marlenka má velice pekné kombo. Ona má toto kombo a za Tčka má Bayonet Scratch s tým. Rukavice, no. Rado, máš divný mikrofón. Teraz? Lepší. No, čo tu máme? Aha, hrašujú Bčko. Uvidíme, ako z toho bude. Se plno rašujú Bčko, oni majú freeside, kúkaj sa. Nehrajú na rýpečnici. So. Freeside. Lexis tam už došiel. Hra na granáty. To je im. Jasne. To je im. Aha, Lexis zabíja Doviho. Aha, dig. Aztek, fister. Nice. Vlastne zabíja Pala. To dajú, more, toto dajú. A Aztek zabíja. O, pekný one tap od Joka. To je kto? To je... 1-0 pro 9, no. To som nečekal, popravde. Ale aké mu pingy? Kto je to? Proč hrajú To je na Sandry? Netherland? Joko je Sandry, áno. Čekaj, aké má pingy, všetci more, majú. proč hrajú Netherland? To je crazy. No. Proto tam jakačko. Moc by si chcel Spooky. Sa hrajú kontrol? Ne, rush A, kúkaj sa. A bombu dropli, oni to počuli. Spooky nám ide. Bude kontakt, Dick. Nebude? Oni to stáhli. Čekuj to. Laseroval Marlenka budeme tu je killnúť. Belum. Tak nebude pičo. No, fister. No, to picnúť skôr. Môžeš sa Spooky, poď. Je to tvoje. Oj. Palo to zabíja, Lexis Vaser. zabíja Ecstasy. Vasily do beku, Dick, Vasily do beku. No. No, ale spotli ho. Vaser je 2:0, taký ale- tušný, že tam nikto nestihol. 2-0, ale oni mali eko, čo budeme fullbuy, to dajú.
No už tam majú Za to, že AKčka. Red moc není až taká dobrá. Ekonomika. Nie, oni to podľa mňa Alexis furt vyhrajú zase Sup majú 9. Force aj s Marolenkou. No čo to bude? Bude Bčko asi. Vyzerá to na rush Bčko, ale Dovi nám volkuje A long. OK. Ten volkuje. Vaser. X-Row Sand je na mide. Bude boost do okna? Ja furt boost. Pekne Vaser. Vaser zabíja Palo. Aplikuje. A zabíja Vaser si dáva Alexisa pekne. double kill na Alexisa. A on zabíja Marlenku. A idú na side. Spooky ide s bombou na side. Ten flash. Vaser to flashuje. A on pekne zabíja Fistera nádhera. A Joko dostane A sandwich. unlucky. Unlucky. Ale pekne zahrané. Pekne. Toto bolo dobré kolo, no. Hlavne z Vasera, on dal 2 open killy. Open fragi. Pri tom okne, jak som ho tam pustili. Jak sa si má pekné kombo. No, Kontrol. vyzerá to na kontrole. Rushu mid. Či? No, tak rád vidím. Cross kúka blok. Má full flash. Dovi si kúka pixel. Netrefili granát. Marlenka bude kontakt z extázem, kúkaj. Aha. Marlenka zabíja extáziho Marlenka pekne zabíja. a Aztek zabíja Doviho. Jeden je voda, dva sú... Ant pravdepodobne skúsi vyvolkovať Alexis to dostal- Bčko. Lexis dal hit granátem. Bude kontakt? Vaser Pekne zabíja Vaser Alexisa. dáva. Ant to volkuje na Aha, ten side. Vaser Skúša, prefer? ale čakal Crazy? tam. A máme tu kontakt A bomba. a Kamsa to kúka. Vaser Anda dá, Palo Vaser. ho zabije. Vaser. A Vaser mohol zabiť Pala. Dostal hlavu. Vaser dostal hlavu. A má bombu. Palo feke, Vaser čaká na bombu. Marlenku, máme tu kontakt a pekne Vaser, nádhera. Top môj vykúkaj. Nohový. Ona spotol. No, Ale Vaser zahraje, nemá sa včas náboj. zahraje. Nemá náboj. Co skúšeného? Tam nevyskočí. Jeden ide z Dorova, jeden za tu. A zabíja ukáž sa noha, Vasera 1v1. Palo. Noha proti A Spookymu. Spooky to bude volkovať. Asi sa prezradil, asi ho počul. Spooky na hit. Na 2, no. Na dva. A máme tu No. kontakt a nádherne zahral tlačuje. Pala. Nádhera. A Španielsko dalo druhý gol. Pekne. Ja neviem, kto hraje ináč. To je také crazy. Španielsko, Francúzsko. Kto hraje ve Francii? Francúzi. Wow. A niekto známy more? Mbappé? Tam nie je náhodou? Alebo niekto? Jakože tam je. No, čo to máme, Control. čo to máme? Bombový hod, no, to je kontrol. Vyzerá to zás na kontrol. Boostu sa nám ide. Budú No ale granáty? nikto Budú nebude. granáty. Ne, dostal A niekto nám granát. Ubral mu 5 HP. bude nám pikuje Vaserovi. blok. Marlenka pikuje blok, Vaser, ale netraf. A niekto je tam volkuje blok. Vaser budeme Extazie kill. volkuje blok. Videl mu zbrán Vaser. Vaser, poď. Noha zabije Vasera, Alexis zabije Extazyho. A máme situáciu 2v5. Dovi volkuje a long, čo z toho bude? Tak 1v5. Dá sa aspoň kill. Ale Lexi či asi 10 čaká a nič sa nebude. Nevadí, najstraje. Vaser tahá celkem. Extazy má lucky. Ale hrajú na Extazy je slušné, kúkaj sa. Hej, veľké pingy majú. Až vedú zas kontrol. 10 kills.
Dovie nám ide. Dostáva full flash. Aha, stek. A Dostáva. pekne. Fleší. Marlenka zabije Vasera. A je triáčkový site. Sro zabije Vasera. Marlenka zabija Dovi. Chudák Už Senry tam akým čaká. búzina má. Píku extaziho. Marlenka Nepodarí sa mu zabiť. dostane prefer, či nedostane? Tu. Marlenka Pekne dáva Marlenka. na extázimu. Marlenka si hodila Marlenka. molotov pod nohu. A Palo pekne. Marlenka to rašuje. sa Palo! dostáva, no. Ale Ale tá Marlenka to zabala ako. Či to tu zabilo? Presne som to videl. Ja som to také videl. Nevadí, stáva sa. Rada potom dáva pozor, keby sa niekto odpil, dáme im pauzu, jo? Na regen. Aha, toto Rašil vyzerá na Bčko. rush B. Budú granáty. Oni sa boostujú. Na bečky B1. Aha, Už mám free toľko side. to pekne spúky. Free bečkový site, idú tam. Už sa tam vracajú Dostávajú ďalšie. granáty. Spooky dostal full To nade. dostal team Full flash. flash na spooky. Oh. Pekne od Fistera, od Lexi Ecstasy sa zabíja. pekne zahraté. Lexi sa do smoku. Dá sa kill. Dostal granáty. A Marlenka zabíja Ecstasy. Uha. Chcem mu ešte z Toto je každej záhada. strany chudák. Extázy more. Kamo, ale toto som nečakal, že to bude takto jednostranné. No a ešte počkaj, ešte keď oni budú CTčka. No čak to je také pravé, to co to mapa. Ale Ant má vysoký ping. On má 400. Srus. No to je hodne, ne? Už sa zlomit. A Senriha, čo to je? Traja Nej sú do na bazénu. Ačku. Rašujú mid? Extaži Kurva, to to tam skúsil, prebil ten radšej na neslomite. Bude Čo to kontakt s bude? Vaserem. Nebude. Vaser nevidí. Extazi volkuje Belong, asi sa stretne s nohou. Fiser Fiser pekne zabia zabia Spookyho. Spookyho na opera. Extázy dostal. No ne, nedostal. Lexi sa stretáva s Extazi Vaserom, zabíja. Vaser zabia Lexice pekne. No a Vaser zabil Lexis. Senri prefiruje bazén. Kamo, oni majú free plant? Neviem, kde je bomba. Bomba je full prispevne. Marlenka ide na bečkový side, stretne sa s Vaserom. Samo ide mid? Pravdepodobne. Bude skákať do konektora Nevšimne asi. si Vasera? Vaser pekne zabíjava Marlenku. Senri to bude pravdepodobne volkovať do beku. Ten je do beku. No kož sa. Pekný nade Samo. od Antalka do Fistera, no. Čo urobí Senri v tejto situácii? Už ho tam čakajú. Stretáva sa s Vaserom a Vaser ho zabíja. Pekne. Pekne. Som to zakrikol, Mora. Už zdali kolo. Aha, tu sa resetovalo KD, aha. Kto si restoval? No, spooky sa som sa. No čo to bude? Toto vyzerá na rush A. Áno, idú full rush A, ale bomba je furt na Spooky robia sajte. si som sa, lebo je AFK. Volkujú to. Kamo, Ale kto to ich bude tam easy. čaká tam na tom boku? A Fister ich tam čaká. Marlenka tam No je toto s bude Fisterem, téma. no. Fister dostáva molotov. A Fister pikuje? Jaj, nevadí. A Exázi zabil Doviho. Teammate vlastného. Ináč to je také crazy. Fú, a toľko nedov. Senri na, s VIPom na Ačkom Pozor, on mi sajte. prebehol. A Senri to úplne predal. Lexis. Senri to úplne predal. Lexis rotáš. A Oh, Palo aha. pekne. Kámo, toto ešte furt dajú. Palo to flashuje. A on sa flashol sám. No. Palo vo flashu to Rašova Sám dáva flash kill čo zabil, na to je čistý frajer.
Nech si nedajú line-up hlavne. Ecstasy zabíja. No, to bude crazy. Nedostáva fúspeč od On je na Lexisa. hit. Ecstasy na hit. Prebal side. Ecstasy to volkuje. Zabil ho. Ecstasy, tam nebude čekat. Lexis. On ho tam neví. Ne, neví o něm. Dostal info asi. Aha, a tu sa oni stretnú, oni sa volkujú proti sebe. No už sa idú No. čatiele. Že by Ecstasy ho dá. knife. On se nečekne A tam. knife Čekil! mu dá, ne? A Alexis! Nice. One. Pekne, no. Zabil ho pekne. Kámo, tam keby pikal Ecstasy o sekundu skôr, tak byla točené ešte. Vidíme tabulku. Zadajú Red Minds. Je to celkem vyrovnané, teda až na Sana, ten má chudáka unlucky. Zase plno. Wasser. Six Rosen, ne? CTčka nedovali mid, ale nikto tam nebol akurát. Dovi volkuje mi. Lebo, tak si budeme mať kontakt. A Dovi sa stretne aký s Fisterom. Stretáva sa pekne, dáva one tap Fisterovi. Pekne Dovi. Wasser ide okno, má ho pod oknem, typka. Dovi fejkuje Ačko. Ďačko. No, Zabíja sa Henryho nádhera Dovi. Nádhera pekne. Piče, ja som mu nedal klip, kokot, som to povedal. Ja, škoda, Marlenka zabíja Doviho. Wasser to najduje, flashuje všetko. Stretne sa. Lexi zabíja Wassera. Marlenka sa asi stretne so Spookym a Spooky pekne zabíja. Máme tu plen. Vyhonem. X-Rose Alexis. A pekne Ecstasy zabíja dozadu Lexi sa pekne. Dovi pekné fragy. Nebudem písať nic. Ekonomika nie je nic moc. Lexis z Moralenku z nohou išli force, zatímco Fister ze svojom išli eko. Ecstasy má vyplo. Vyzerá to na Bčko. Hraš umít? A Palo to vyrašoval. A Dovi zabíja. Dovi prime time. Pekne Dovi. Má naklus na balónku. Alexis to volkuje a už sa prezradil Kámo, a skoro double pekne. kill. Nice try. Ale Dovi pekne. Dovi sa už No, dostáva pekne, do no. toho. Dave už dostáva prime time, no. A čo to bude? Bomba ide k Bčku. Wasser. Walter vyhadzuje bombu a pravdepodobne to ide Bude volkovať. boost? Bude boost. Fister zabil Extasyho. A Dovi nech ide do piče. Zeli, streamuje A ti chuť. Dovi pekne šiel, no Henryho pekne. Wasser to volkuje, Belong. A pikuje Palo a Palo pekne zabíja na terano. Wassera. Dovi bude mať možno kontakt. Volku kempí Marlenka. Bude kontakt. Dovi dostal full flash. Bude kontakt. Ono to pikne Marlenka, či? Nepikne. No, bude to pikovať. Ale Dovi ju čaká. Okno. Spooky s bombou. A Dovi? Noha mu Počkaj, pôjde a možno. Marlenka to... Noha pôjde Spooky. Marlenka to... Nepôjde? Ne, stále tak. Oni to hrajú na No Dovi na mi čaká, si ju pikne. A nepikne ju Marlenka. A Dovi tam No, ešte už dupel. Už ani vy, už spotli bombu. No, rotujú. Počuli ho, jak... vyzerá to na rod, ale na mide ich čaká Alexis. Keby Lexis vybil, má freak 2 killy. Oni mu prejdú. Lexis už ide na Ačku tak, dropli. Jeden už rotuje. Spotne ho. Stretne sa s Fisterom Dovi. A Dovi nemá aim. Fistera na nábeh. Fistera zabíja Fistera. A on zabíja Fistera. Čo to má? Spooky, A duel. Marlenka nezabíja. Pekne, ale čo to Spooky má point? Marlenka zabíja No, Anta. a čo nie? Na V2. Spooky versus
Pekne noha. No a pekný nejde na spúky. Blue team killy. Nechala mu to. Svoj zajebal. Super. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Chudák Marlenka. Ktorý ešte zlý? No, máme výmenu strán. Zatiaľ sa Subtime celkom nedarí, ale podľa mňa to je hlavne kvôli tomu veľkému pingu, keď mám úprimne povedať. Som a nervuje, že dávajú steny. Stiežuje si v chatu. Ale je pravda, ten ping spraví hodne. Vaser, Extázy z X-Rose majú hodne. Zatímco u 19 je celkom pôvodne. A toto vyzerá na rush B. No a tu skúša taký smoky, Majú tam hej, troch. Hej, do koho ideš? hej. Bude kontakt, bude Rangan? Zrašil side, Ant zabíja, Ant pekné killy na Marlenka. Dostaneme už. Nedostaneme Či už. čo je to? Ktorý som zabíja Marlenku veľmi pekne. Vaser. A pekne Paolo zabíja Extrosanta. Svinul sa A Palo fakt. Paolo je tam. Pekný nejde od Paolo na Stasio. A Vaser zabíja Paolo. Anel sandwich. Ale pekný pokus. Keď mu nejde dobrý kúd, tak to má, verím tomu. Bomb has been defused. Však on tam asi troch zabil Paolo. Ale X-Row pekne one-tapy, však on X-Row zdal trom one-tapper. To som nevidel zrovna. Tam Senrimu, Marlenke a Fisterovi. Piče, nebudú pičať, že im nerobím klipy, ja už to vidím. Ačko rašujú. Navodeko. Sera to naráž, ale niekto ich tam čaká, kto to je. Vaser. Ich tam Dostal do čaká, smoku. 25 kg dostáva full slash. Doli zabíja Vexita. Ale Joko zabil čo tu dvoch je svojich. Senri? Ne, piču. To zabil Marlen. X-Row zabíja Senriho. No a Fister Fister je je na tam. nevie. Aj doražku Fistera. Fistera rašuje a aj ho zabíja. Ty sám ho zabil Marlenku ináč. Sa mu tam aj napí pekne, no. Á, ty, jaké má kombo Marlenka. Velice pekné. Velice pekné kombíčko má. Keď niekoho skemnú, tak si ja kúpim. Mám to piči. No tak to by musel byť veľký skem. Čak tebe skemnú rada. Bomba je DKčku. No čo tu mám? Vaser hraje tú istú pozíciu. Tak si sme tam dali Texty bombu. Bude volkuje kontakt. Avon. No. Pekne Fister zabíja do výho. Extasy zabíja Pavanodom. A či čo to je Fister volkuje Belong a Vaser stretne bude sa tam s hádať niekým. Vaser timing. Bude timing. Pekne Fister zabíja Špekyho, pekne. Chudák Vaser zo stranu išli. Byl tam sám. Ne, piče, nebyl tam sám. Extasy. A skoro to naspäť na Bčko. A nedopoľa ani Dostane grát. Extasy zabíja Už 2 na seba. Vaser Zabíja zabíja, to je Marlenko, 1v2. taký pekne. A Dostane stretne timing. sa- Dostane už. Dostane nožík asi. Nedostane. Čo sa deje? Kamo? Čo sa tu deje? Kamo? Vidíš Čo sa to? tu deje? Vidíš to? Hej! Tento Extasy a Senri, čo sa to deje? Oh! Áno, Senri dáva nožík Extasymu. Kamo, ale X-Ross má kurva veľký ping. Čo má 280. Verím tomu, že to otočá, ale. Je to seta mapa predsa. Toto vyzerá na rush B. Každé A kolo to rošujú, bude to je rush B. crazy. Ale to je Lexisová taktika. Ja to neviem, ja som u nej hral.
Henry dostáva net. Jak sa rozstahuje, bude mať kill do flashu na Lexisa. Budú mu skákať, preskočili mu. Ty sa ho zabíja. Pekne spúky zabíja dvoch. To A bolo extázy dobré do píky. To bolo veľmi pekné kolo z podaní Sepona. Kúp si Wi-Fi. Dávajte stejný jak deti do piči. Ale SPN začalo teraz viacej dariť za tie CTčka, no uvidíme, čo z toho bude. Extázy dostáva flash na mide. Bomba ide Káčko zase. A Alexi sa má len Na ich bloka. ekonomiku, more. Fister má AKčka, Marlenka má MP5, Alexis má Alexi sa Glock. stretne asi s Vaterom, typujem. No Lexis dostane fest facky. A stretáva sa s Vaterom, Vater pekne zabíja, ale pekný damage. No na to, že mu dal Glock, tak pekný, no. Dostane granát. Vater háče nejdy pekný net. A vypadla som to. Aztek hraje na midě. Henry si to čekuje, čo tam nechce, nech vie zobrať bombu. Jako A zabíja budeme pekne. kontakt. Jako budeme kontakt s Dovým. A pekný fixer, pekný kill. On mu dal vlastný teammate hit, videl si? Granátem. Dovimu. A Henry si čekuje každý roh. Pekný X-Roll zabíja, Fistera ho vyranganoval celkom. To Ale nebudu komentovať, Henry lebo má ja to free tak plant? robím. Henry má free plant? No on nemá bombu, on si myslí, že na svete je niekto. No není, no. A stretáva sa s Dobím, zabíja Dovyho, pekný kill. Sa mu zabíja, ale budú A ide mu do ide. beku, ide mu niekto do Zase, no. beku. Zase, dostáva full flash od Vasera, ale stiaľ sa skryť. A ide mu ešte do ďalšieho beku. Pekne zabíja Vasera. Na čo sa hrašuje to? Mohla to ropnúť. Pekne zabíja. Ja, škoda, Nice try. škoda. Ale pekný Pokus play od dobrý. Senry. Pokus Pekný dobrý. play. Fakt iba kúsok. Kebyže Anty ide viacej doprava, tak sa mu line-up zabíja jeho. To čo ja verím tomu. Ja si tiež myslím. Nie sú ďaleko od toho. Spúky nedal na YouTube ešte furt to video, čo na včera streamoval. Teraz streamoval, natáčal. Už som mu dneska písal tak 4 krát. Rašu Bčko. A máme tu Raš. Pálo zabíja X-Rosa. Háču všetky nety, čo majú. Extázy, triple kill. Ty pinčo extázy, tak to bolo úplná hra. Bude štvrtý? Bude štvrtý. Pekne sa line-up extázy mu pekné. No. Ktorý. Vidíme tabulku. No toto je zaujímavý zápas 9-9. Veru. A keď mám úplne povedať, podľa mňa SPN na to vyhrá, keď majú veľké pingy. Ja to rozmaznem. Ak sa si nejde bazén, ak to je v bazéne, Dobre, kontrol. Dobre, kontakt boku. a bude tu kontakt. Tak to si dáva damage Ten blok niekomu. bude kontakt. Marlenka tiež tam ide. Dovi. Keď píkal má free kill. No, už pošiel Dovi. A hej, teraz pikuje Marlenku, Marlenka sa tak je pekno. Volku a long, Lexi a Henry. Dovi zabíja Marlenku. Dostane. Už ich tam čaká Vaser. Pekne. Pekne Vaser zabíja Henryho, Dovi zabíja Dovi bude Lexisa. mať kontakt s Aztekom. Bude mať v Fister bloku. A už si Fister Fister nebude, všimol, ale že neví. tam je a vyšiel mu to. A pekne zabíja Doviho, pekný kill. Áno, zabíja. A čo zabíja Pavel Lexisa. Lexi Vasera.
toto vyzerá na rush A. Senry ide do bazéna a ešte tam na mid ide aj Trošku Palo. poseklo, trošku padli pejska. Bombraš je. Lexis. Nedostane strašne. Fister plesí samil seba. Vaser pekne na Lexisa. Vaser, kontakt. Pekne, Fister zabíja Vasera, pekný kill. No, je to 3v3. Možno sa tu sú... Puky zabíja Marlenku a Fister to rotuje. Oni vedia o nem, ale... Oni tam budú skôr. Stretne sa Dovi so Senrym, stretnú a Trošku som Dovi sa pekný usral. kill. Fister Dobre skúša. vedieť. A Dovi len tak prišiel, neviem ako nezabil Fister. On mu zašla za tú desku, za tým drevem. A pekne, Fister zabíja pekný kill Doviho. od Fistera. 1v2. To by dal spicher. Ja, škoda. Pekne spooky. Neviem. Fúha, tak toto fakt bude, že do posledného kola. Myslíš, že bude overtime? Fúha, podľa mňa bude. Ináč za toto natáčanie už mi to stáhlo 22% baterky. To je také krása. Napijeme sa. Vodičky. Preber. Práce, Tesla na Bčku. A nedovali, ale na Bčku stojí. A to je ražáčko. Pekne Dovi. Nevadí. Marlenka zabíja Doviho. A Vaser zabíja Marlenku pekne. Aha. Ak sa zabíja Vaser. Srá, pekne, to som sa ne... Toto kolo som aj nezaregistroval, lebo som tu budol. No bol to rush Alongu a mid na Ačko, ale pekne si to podržali celkom. A tak sú to skoro, že si tír hráči. Keď sa kúknem na staty, tak vidíme, že Vaser a Palo to celkom ťahajú. Aha. A X-Rose je také celkom. Aj pekné KDčko má X-Rose. Aj Fister, celkom dobré staty. To je Fister. Však Aztek. O 2 kg. A Dovi sa stretáva to Senry, zabíja. A Dovi asi pikne z konektoru. Vaser bude na pixel. Fister pikuje Doviho, zabíja Doviho pekný Vaser, kill. keď si nechá prejsť, tak má double kill. A rašuvačko je to plant. Už sa tam vracia extazy, dáva nade. Tebe zahrali na granáty. Nemajú ešte, neviem. Z CT. Extazy nepikol Lexisa. Lexis to flashuje. Noha ide do beku. Bude mať kill pravdepodobne. On si neštímal. Ojojoj. Ja, Spooky zabíja nohu. Alexis zabíja Spookyho. Marlenka zabíja Anta. A Marlenka zabíja Extazy, ono pekne. A keď sa kúkneme na ekonomiku, každý ide eko okrem Spookyho. A nie. No, ten chce kile. Ja chce proste ty kily. Co si budeme? Aj, se som tak. Si rozbude ranganovat. 4 jdu na bečko. A máme friačko, čo sa to deje? A máme Ja úplne tiež friačko, nič to nie je náčko. Samohytel skoro vlastného. Lexis ide. Ďakujem ti to. Palo pekne zabíja Vasera. A Dovi zabíja nohu. Ty si rozbude ranganovat. A majú pekný plant. Bude mať kontakt s Marlenkou. Taký bok, pekne. A Fister zabíja Spookyho. Senry sa stretne s Dovim. Zabíja Doviho. A Extaz je v bloku sám. A Fister ho rašne. Ale zabíja Fistera? No. Pekne. Zabíja Marlenku. Jedno má na sebe, druhý má na hlavu, keby si... Á, nešťastný zobral zbran. Timing. Timing, no. Škoda. No, Ale Senry pekne vyčkal. Sili posledné kolo do overtime. Sepenou toto kolo musel dať, aby šli do overtime.
No tak toto som zvedavý. Zbraně na to majú. Aj keď Devered má som lepší. Bye. Jakoťko sú predsa len lepšie proti MKám. Je smoknutý mid. A toto vyzerá na kontrol. Marlenka pušuje celý ten mid. Čeká si na Dovyho. A Dovy sa čeká na Stasi ňu. čaká. Fister je B-long. A Marlenka to volkuje, nebojí sa toho. Dovy rotuje, ale bomba ide k Ačku. A Marlenka volkuje, stretáva sa s Dovým, pekný kill. Marlenka bude Čekuje ďalší si kill. to, asi to stretne s extázim. Marlenka tam Čekuje si to, extázi si ju zabijem. je to Senrik je dobroku, má blok. Jak sa zime 20 to stretne s Lexisom. Jebu na to. Lexis ho pekne zabíja a máme to friačku. bude asi A nic. toto vyzerá výhra 9 Redmine. Evil. Skupí. A extázi sa stretne so Setým Senri, pekný kill, nádhera. Takže gratulujeme, David Redmines. Pekná výhra. Neviem, kto to Livolu som zabudol. Spooky a niekto. A extázy. Dobre, Ale pekná gratulujem. hra. Nie, veľmi pekná hra. Ako nečakal som, že to vyhral 9 Redmines. Rado, napíš na Discord, nech idú sem na môj para, že dáme rozhovore. Napíšem. Máme tu nohu. Zdravíme noho. Máme tu Pala Feketeho. Osobne. Aký rozhovor? Jaký máš názor a aké sú tvoje pocity z hry? Takže moje pocity, áno, také divné, že bol tam stres a môj tým nerobil, čo som mi povedal. Ale vyhrali ste, gratulujú. Áno. Samozrejme najlepšia AGL na svete som. A k tomu, že dobre hral proti nám tým. A tak. Nemám čo viac povedať. Vítaj, Fister. Zdravím. Fister, tvůj názor na hru a tvoje pocity? No, bylo to napínavé a hodně. Jak to bylo 11-11, jo, a tady jsme na 12-11, tak jsem se málem posral. No, já jsem čekal, že se nedajú. Na 12-12 bude overtime, nestalo se tak, nevadí. Gratuluju týmu David Redmines k výhre. A keď som čekal, že to bude výhra pro SPN, teda popravde, nebudem ojebávat. No, prostě podle mě jsme hráli dobře, jo, a porazili jsme, no. Daj něco cigánský, Fister, ještě. Sargi Ves, Hitud Mariso, Čavo Poteří, Zenetel. Ale ešte chcem to Ejka, Co? Rames. A tak no. No, prostě jsme je porazili, teďka vlastně nebudu mít ego a tak, no. No, nevím, koľko majú výher a proher. Sháňam někoho, kdo by šel na rozhovor ze SPN, ale nějak se jim nechce, tak asi nic. Ale viac musím dať shout-out Paľo Ščerba, teda Paľo Fekete. Já jsem si promyslel, že to je Rado. No, ale potom jsem si všiml, že však Rado to nemůže být, keď se mnou komentuje, lebo on mal to isté jméno jak ty. Paľo Fekete proste poťahal. A som ti hovoril celý čas, Pavlo, niekedy že noha, niekedy že Palo. Až tak? Já Dobre, jsem si vláda. potom natáčení iPhoneovo usral. Je to tam aj zaznamenané možno. no dobre, už to dajte na YouTube, chcem to vidieť. Dobre, vypínám to. Čau, to za ten. Čaute.